শান্তি চুক্তি কৰিছো আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত যেটো প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি যদি জেলত থাকে তেতিয়াহ'লে এই শান্তি চুক্তিৰ কি অৰ্থ আছে কোনো অৰ্থ নাই গতিকে চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছো চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব নোৱাৰে একো নাই গতিকে ৰঞ্জন ডেমাৰীৰ কেছটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব অকল ৰঞ্জন ডেমাৰী নহয় ৰঞ্জন ডেমাৰীৰ লগত গোটেই বড়ো জাতিৰ সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে গোটেই বড়ো জাতিৰ ইয়াত আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে গতিকে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক मोनब्रै एक्स एनडिएफबि हानजाजों दाजानाय मिरु इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि आफादनि बानजायनायाव दिनै सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि मुङै मोनसे खौसेथि आफाद दानाय जायो बे आफादनि आफादगिरि महरै मिस पन्जित नार्जारी नेहाथारि महरै रन्जन बर' गासै 19 सोद्रोमा लानानै बाटासिपुर हालामनि गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दाफुंनाय जायो बे आफाद दानाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरु आफाद इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि आफादगिरि सिला बसुमतारी नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारी आरो गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लायो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बेखौ गासै जोङो एनडिएफबि मोनब्रै आफादा आरो इउबिपिअ बेजों लोगोसे एबसुआ बेखौ सुक्ति खालामखांबाय नाथाय बे सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै बेफोर सुक्तिनि मोनसेबो दफायानो जाफुङाखै आरो जोङो जातिखौ दैदेननो बा जातिनि जितु गांनाय उखैनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो गावस्रालायनानै थानाय जाय बिथांमोना फेक्सन हिसाबै दंमोन बेफोरखौ जों ज' हिसाबै जों खेबसेयावनो दिनैनि दिनाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ दिनै दानानै लाबाय जों गासै बेयाव आफादगिरि नेहाथारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो फाइनेन्स सेक्रेटारिखौ लाफानानै गासै 12 जन आरो बेयावनो एक्जिकिउटिभ मेम्बार लाबावनाय जागोन जियानो हक जोङो फैबाय थानाय समफोराव जायफोर दफाफोरा जाफुङाखै जेरै सिमा बारायनाय जोंहा मेन खामानि दङ हा हुनि खामानि दङ जोंनि साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ जायफोर मुंख्लंफोर बिथांमोननो दिनैसिमबो एक्स ग्रेसिया जितु अनसुंथाइ होनांगौ बेखौबो जाफुङाखै बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै दिनैनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ दानानै लानाय जाबाय सम सम जोङो नांगौ जायोबा सरकारखौ नारसिनगोन बे दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरावनो जोङो बेखौ डिसिसन लाबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो जेसे हायो एसे बर' जातिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोङो नारसिनगोन भारत सरकार बा आसाम सरकारखौ প্ৰশাসনে অপাৰেশ্যন যিমানে যি নকৰক কিন্তু এনডিএফবি শেষ কৰিব পৰা নাছিলে বন্দুক আৰু বেনেটেৰে সামৰিক বাহিনী প্ৰয়োগ কৰি এটা সংগ্ৰামী হত্যা কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে আলোচনাৰ জৰিয়তে সেইটো সমাধান কৰিব পাৰে সেইটো আমিও বিশ্বাস কৰোঁ সেইকাৰণে আমি আলোচনাৰ মেজলৈ আহি আমি চুক্তি কৰিলোঁ চুক্তিৰ পিছতো আমাৰ আজি ল'ৰাবিলাকে সস্তীয়া বনোৱাত পৰিণত হৈছে আমি আজি সস্তীয়া বনোৱা আমাৰ ল'ৰা আজি দিল্লী বম্বেত সস্তীয়া বনোৱা হিচাপে কাম কৰিব যাবলগীয়া হৈছে আজি গাহৰি মাংস কাটি বিক্ৰী কৰি খাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই আজি লেবাৰ কৰি খাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই ৰিক্সা চলাই খাবলগীয়া হৈছে গতিকে এইখিনি মানুহৰ চুক্তি যিহেতু আছে আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ কথা আছিলে যিসকলৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে বয়স আছে তেওঁলোকক চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে চাকৰিত নিযুক্তি দিব পাৰে আমাক মাত্ৰ 4 লাখ টকা দিলে সেইটোকো মানে এককালীনভাৱে নিদিয়াকৈ সেইটো কি কৰিলে এই ফিক্সড ডিপজিট হিচাপে কৰি থৈ দিলে ফাৰ্ষ্টত 2 বছৰৰ কাৰণে বুলি কৈছিলে এতিয়া বোলে ভুলতে সিহঁতৰ 2 বছৰ কৰি পাইছিলে এতিয়া বোলে 3 বছৰ হ'ব লাগে হা সিহঁতৰো ভুল হয় তো এনেকুৱা হ'লে আমি যিখিনি ল'ৰা আজি এনডিএফবিৰ পৰা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত পৰিহাৰ কৰি আমি ওলাই আহিছিলোঁ বন্দুক বাৰু আমি চৰকাৰৰ হাতত সদায় দি গুচি আহিছিলোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান আমাৰ আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে আজি আমি সস্তীয়া বনোৱাত পৰিণত হৈছোঁ গতিকে চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব দিয়ক আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰক আৰু ৰঞ্জন ডেমাৰী ছাৰ আজিও জেলত আছে তেখেতৰ লাইফ সেন্টেন্স দিয়া আছে শান্তি চুক্তি কৰিছোঁ আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত যেটো প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি যদি জেলত থাকে তেতিয়াহ'লে এই শান্তি চুক্তিৰ কি অৰ্থ আছে কোনো অৰ্থ নাই গতিকে চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব নোৱাৰে একো নাই গতিকে ৰঞ্জন ডেমাৰীৰ কেছটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব অকল ৰঞ্জন ডেমাৰী নহয় ৰঞ্জন ডেমাৰীৰ লগত গোটেই বড়ো জাতিৰ সেন্টিমেন্ট জড়িত হৈ আছে গোটেই বড়ো জাতিৰ ইয়াত আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে
গতিকে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু তেখেতক কি প্ৰকাৰে পাৰে মুক্ত আকাশৰ তললৈ অনাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰক এই আহ্বান মই জনাম जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो होननानै जोङो आवगायबोदों बयबो खौसेनो आखाइ हमलायनानै जों मोनब्रै फेक्सनबो आखाइ हमलायनानै जों आवगायबोदों दिनै चिराङाव सेन्ट्रेल बडिखौ दाबाय दिनै सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि कमिटिखौ दानाय जाबाय जोंनि थांखियानो बेनो जे जेब्ला जोङो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ बर' जाथिनि थाखाय हाथियारजों सोमावसारदोंमोन बै समाव थांबाय दा थिग बे हिसाबैनो जोङो दा एक्स एनडिबि हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो मोनब्रै फेक्सन दङ जों आरोबाव बर' जाथिनि थाखाय जोङो खौसेयैनो जोङो गावनि जाथि रैखाथि गावनि मोनथाय आरो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों रायजो राजाजों लोगोसे जों खौसेनो मावलांगोन होननानै दिनै बे डिस्ट्रिक्ट बडिखौ दानाय जादों नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।